niba usanzwe ukurikira umuziki ukaba warageze mu muziki mpuzamahanga wakunze umuntu bita R. Kelly cyangwa mwumviseho, ushobora ko urumvishe n'aya magambo ngiye kuvuga: umugizi wa nabi ku bantu wakoresheje ubwamamare n'umutungo mu guhiga bato badafite kirengera n'ijambo mu guhaza irari ry'igitsina. In 2019, R. Kelly was arrested on federal sex crime charges. I'm ready to just tell my truth. He faces 2 federal and 2 state trials. Umugizi wa nabi wakoresheje abakozi be mu gukoresha abana b'abakobwa n'abahungu ihohotera rishingiye ku gitsina, gucuruzwa no guteshwa agaciro. Aya magambo yavuzwe na Jacqueline Kusilis, intumwa ya leta ya New York, nyuma y'uko umuhanzi wa R&B R. Kelly ahamwe n'ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Today's guilty verdict forever brands R. Kelly as a predator who used his fame and fortune to prey on the young, the vulnerable, and the voiceless for his own sexual gratification. Abatangabuhamya 11 harimo abagore 9 n'abagabo 2 bahagaze mu rukiko mu rubanza rwamaze ibyumweru 6 bavuga ubugizi bwa nabi mu mibonano mpuzabitsina no guteshwa agaciro yabakoreye. Kelly will go down in the history of popular music. Nyuma y'iminsi 2 biga ku mwanzuro, urukiko rwahamije R. Kelly ibyaha byose uko ari 9 yarezwe. Ubundi R. Kelly amazina yose nyakuri ni Robert Sylvester Kelly. Tariki ya 8 Mutarama 1967 nibwo yabonye izuba. Avukira muri Chicago, Illinois, ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye umukinnyi ukomeye wa basketball wabigize umwuga, ariko yabaye umwanditsi w'indirimbo, abuzitunganya ndetse n'umuhanzi w'icyamamare ukomeye cyane. Yatangiye urugendo rwa muzika mu izina rya Public Announcement kugeza ubwo yatangiraga kuririmba wenyine bizwi nka career solo mu 1993. Yagize igikundiro cyinshi ku buryo hari abantu bavutse bazi ko kugira ngo indirimbo ibe nziza igomba kuba ari iya R. Kelly. Mu birori bigezweho ahenshi mu isi bacurangaga indirimbo za R. Kelly, no mu nsengero mu masengesho ahenshi bakinaga R. Kelly. Mu mwaka w'1994 ubwe yivugiraga ko Imana yamuhaye impano akayibyaza umusaruro, ati Imana yampaye umugisha. Afite imyaka 5 gusa mama we yashatse undi mugabo witwaga Lucius. Ku myaka 8 atangira kuririmba muri chorale mu rusengero. Mu 1993 nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Sex Me. Mu mwaka w'2000 na mbere yaho ibitangazamakuru byinshi byagiye byandika uburyo R. Kelly yagiye ahohotera abari n'abategarugori bishingiye ku gitsina mu bihe bitandukanye, ndetse agahohotera abana bato b'abakobwa. Ariko muri icyo gihe abantu babyumvaga nk'ibisanzwe kubera ko abantu bakora ibijyanye n'imyidagaduro bamwe muri bo ibi babikora kenshi. Yahamwe no gukoresha kwamamara kwe n'umutungo mu gushuka akoresheje kwizeza gufasha abo yagiriraga nabi gutera imbere muri muzika. Benshi bavuze ko bari batarageza imyaka y'ubukuru bwo yabasambanyaga akanabakorera ihohotera rishingiye ku gitsina. R. Kelly we yahakanye yivuye inyuma ibyaha byose yaregwaga. Uyu muhanzi ubundi yagize ku kwamamara kwe mu myaka y'1990 kubera indirimbo nka Bump and Grind na Ignition. Imwe mu ndirimbo zizizwi cyane ni I Believe I Can Fly yasohoye mu mwaka w'1996 ikaza no kwegukana ibihembo 3 muri Grammy Awards, harimo n'icya Best R&B Song, indirimbo nziza ya R&B. I believe I can fly. Muri 2017 hatangijwe urugendo rwiswe Movement Mute R. Kelly, rwari rugamije gutambamira ibihangano by'uyu mugabo kugira ngo bitongera kugira hariho hose mu isi bicurangwa, mbese bakamuzimya burundu. Nyuma y'imyaka 2 gusa muri 2019 tariki 2 Mutarama, televiziyo yitwa Lifetime ifatanyije n'ikigo cyitwa Culture Critic yasohoye filime mbara nkuru y'uruhererekane igizwe n'ibice 6 yiswe Surviving R. Kelly, kurokoka R. Kelly. Ikubiyemo abagore n'abandi bantu bafite icyo bahuriyeho na R. Kelly n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bose bagera kuri 50 bemeye gushyira hanze ibikorwa by'ihohoterwa bakorewe na R. Kelly kuva mu myaka ya za 70. Bashimangiye ibyagiye bivugwa mbere mu bihuha ko R. Kelly yagiye akorana imibonano mpuzabitsina n'abana b'abakobwa bamuririmbiraga babazwi nka backup singers.
ndetse n'abandi babaga badafite aho bahuriye n'umuziki. Ni filime kandi ikubiyemo amashusho y'ibyaha uyu mugabo yakoraga, harimo no gusambana n'abana b'abakobwa bafite imyaka 14 gusa y'amavuko, gukubita no guhotera uwo bashakanye, gutanga ibihumbi byinshi by'amadolari y'Amerika kubo bivugwa ko yahohoteye ngo baceceke, gufata amashusho y'ibikorwa by'ubusambanyi byose yakoze, gushyingiranwa n'abana b'abakobwa bafite imyaka 15 y'amavuko n'ibindi byinshi. Mu 1994 hari umukobwa muto wigaga mu mashuri yisumbuye witwaga Rosette Martinez. My name is Lizette Martinez. Arakiri yakundaga gusohokana ndetse aza no kumutera inda, ariko kubw'ibyago iyo nda yaje kuvamo. Arakiri nk'umuririmbyi w'umuhanga mu rwego rwo kumwihanganisha yamwandikiye indirimbo yo kumukomeza ayita You Are Not Alone, nturi wenyine mu magambo y'Ikinyarwanda. Mu 1995 rurangiranwa mu njyana ya pop, Michael Jackson yasabye Arakiri kumwandikira indirimbo kubera yari amuzi w'ubuhanga. Hanyuma Arakiri amugurisha ya ndirimbo You Are Not Alone. Muri uwo mwaka iyi ndirimbo yamaze igihe kinini ari iya mbere ku rutonde rw'indirimbo zikunzwe cyane mu isi. Mu birego yaregwaga harimo nuko muri 2006 yahohoteye umwana w'umuhungu w'imyaka 17. Uyu mwana bahuriye McDonald's muri Chicago, amubwira yuko ikintu cyonyine yakora ngo azagere kure mu muziki we ari uko yaryamana nawe, ngo nicyo cyonyine cyari kuzamufasha. Uyu musore mu rukiko bamwise John D rimwe yavuze ko yaje guhuza Arakiri na mugenzi we wundi uri mu kigero cy'imyaka 16 na 17 y'amavuko. Uyu yiswe John D kabiri mu rukiko, ngo ku buryo bamaze igihe kinini cyane bahuza ibitsina na Arakiri. Uyu mwana w'umuhungu kandi ngo kenshi yajyaga asabwa na nyir'ubwite Arakiri gufata amashusho ye aryamanye n'abana b'abakobwa. Mu nyandiko ku buzima bwe Arakiri avuga ko ubwe yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kiri umwana. Muri iki gitabo Arakiri avuga uburyo yasambanyijwe n'umugore wo mu muryango we ubwo yari afite imyaka 8 y'amavuko yonyine. Arakiri kandi yahamijwe kurenga ku itegeko rizwi nka Man Act rivuga ko ari icyaha kujya no kwishora mu gucuruza abakoreshwa imibonano mpuzabitsina. Yahamwe kandi no gukora ubucuruzi bw'ubushukanyi, ikirego ubundi kiregwa amahuriro y'abagizi ba nabi ababazwi nk'abakartel cyangwa abateroriste. Ariko hano abacamanza bamufashe nk'uwari ukuriye umugambi mubi wo kwiyegereza abagore n'abana ngo abakorere ihohotera rishingiye ku gitsina. Mu rubanza abashinjacyaha bavuze birambuye uko abashinzwe ibikorwa bye, abacungaga umutekano we n'abandi bari hafi ye bamufashije muri ubwo bugizi bwa nabi. Inteko y'abacamanza yumvise uburyo yabonye inyandiko mpimbano zo kugira ngo ashyingirwe n'umuririmbyi Alia wari ufite imyaka 15 gusa. Uyu yaje no kubura ubuzima mu mpanuka y'indege mu mwaka wa 2001. Ushobora kuwibaza uko Arakiri yagenzuraga abayagiriraga nabi. Mu rubanza abatangabuhamya bavuze ko yagenzuraga ubuzima bw'abayagiriraga nabi, acunga buri ntambwe yose yabo mu ngo ze i Chicago na Atlanta, ababuza kugira uwo hanze bavugana kuri we. Benshi muri bo bari abakiri bato bafite ubushake bwo kuzaba abaririmbyi, inzozi zabo ari ukuzaba ibyamamare mu njyana zitandukanye, by'umwihariko rhythm and blues igizwe nka R&B. Inkuru y'ikinyamakuru BuzzFeed muri 2017 ivuga ko abakobwa babaga ari bashya iruhande rwa Arakiri batozwaga n'umugore w'imyaka 31 iby'iki cyamamare cyakundaga mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Arakiri yitaga aba bagore abana be kandi nawe akabasaba kumwita papa nk'uko BuzzFeed bivuga. Aba bagiriwe nabi bagombaga kandi kumusaba uruhushya rwo kuva mu ngo ze bashyizwemo, kandi yagenzuraga ibyo bambara ndetse agafatira telefone zabo, babyanga bagahanwa ku mubiri cyangwa bagatukwa. Ibirego bya mbere bya Arakiri ibyo byari biteye gute? Uru rubanza ntirwari urwa mbere Arakiri arezwemo ihohoterwa rishingiye ku gitsina. No mu myaka yashize yarezwe ibyaha byinshi birimo n'abakobwa bakiri batoya. Mu 1994 ubwo Arakiri afite imyaka 27 yashyingiranwe na Aria. Icyo gihe Arakiri yari icyamamare kiri kuzamuka bizwi nka Upcoming Stars n'ubundi mu njyana ya R&B.
nyuma gato mu 1995 uko gushyingirwa kwateshejwe agaciro nyuma y'aho bimenyekanye ko uyu Aria atari afite imyaka 18 nk'uko inyandiko zabyerekanaga, ahubwo yari afite imyaka 15 gusa. Nyuma mu 1996 Aria Kelly yashakanye na Andrea Lee wari umuririmbyi we. Uyu babyaranye abana 3 mbere y'uko baza gutandukana muri 2009. Aria Kelly kandi yarangije ku bwumvikane hanze y'inkiko ibirego yaregwaga n'abagore batari bake. Umwe muri bo ni Tiffany Hawkins uvuga ko yamukoreye ihohotera ku mubiri no mu mutwe, bizwi nka physical and mental violence mu rurimi rw'icyongereza. Mu myaka 3 bamaranye bafitanye ubucuti, ubwo Aria Kelly afite imyaka 27, uyu Tiffany Hawkins yari afite imyaka 15 gusa. Undi mukobwa ukiri muto witwa Tracy Sampson nawe yareze Aria Kelly kumwinjiza mu mibonano mpuzabitsina ivanze n'ihohoterwa, ubwo ngo yari afite imyaka 17 yonyine. Hari ibindi birego Aria Kelly yarezwe na polisi. Muri 2002 Aria Kelly yarezwe na polisi ya Chicago gukora no gutunga amashusho y'urukozasoni y'abana, ibi bizwi nka child pornography. Aya mashusho arimo kwinjiza igitsina mu kindi, gukoresha umunwa n'ibindi bikorwa by'imibonano mpuzabitsina, yari agize ishingiro ry'ibyaha 10 uyu Aria Kelly yarezwe. Polisi yashinje uyu muhanzi gufata ayo mashusho n'umukobwa ukiri muto uri mu myaka 10, ariko nyuma y'imyaka 6 yagizwe umwere kuri ibyo byaha byose. Abacamanza banzuye ko nta gihamya nakuka ko uyu mukobwa uri muri aya mashusho atarageza imyaka y'ubukure. Muri Kamena 2022 yaje guhamwa n'ibyaha byose yaregwaga. Aria Kelly yakatiwe gufungwa imyaka 30 muri gereza. Jacqueline Kuslis avuga nyuma y'uko Aria Kelly hamwe n'ibi byaha byose yaregwaga yagize ati: kubagiriwe nabi bose muri uru rubanza, amajwi yanyu yarumviswe kandi ubutabera bwaratanzwe mu maherezo. Gloria Alfred ni umunyamategeko wari uhagarariye abareze bose Aria Kelly. Yasubiyemo imbamutima z'umugore umwe mu bareze, avuga ko yabwiye urukiko ati: namaze igihe kinini mu bwoba nihisha Robert Kelly kubera iterabwoba bankoreye, ubu ngiye gutangira ubuzima bwanjye nisanzuye ntafite ubwoba, ntangire n'urugendo rwo gukira. Aria Kelly kirangirire mu njyana Rhythm and Blues yagiye yegukana n'ibihembo bitandukanye mu rugendo rwe rwa muzika. Aha twavuga nka American Music Awards yegukanye muri 2000 ndetse na 2005, nka R&B Male Artist umuhanzi witwaye neza w'umugabo muri R&B, ndetse n'ibindi bihembo byinshi tutagenda tugarukaho muri iki kiganiro.